Biz tügadik rasım. Berekem kapattım. Birinci orundu Nuri aldı. İkinci orundu Business Class. Üçüncü orundu Comfort aldı tuğanlar. Что вы знали? Comfort'ta. Арендасы 13 000 болды. Sizniki. İşteyim деген адам, желание болған адам, любое время, любой жерде іштейді ғой деймін. Біреуін ұқпай, главное, желание бешеный болуш керек, жұмышқа іштеймін, ақша табамын, тияқты. Ассаламу алейкум туғандар, салам алейкум такси жамаат, не только такси, мені көріп отқандарға, әкелер, үкелер, братандар, братишкелер, қыздар, аялдар, бардыңарға ассаламу алейкум. Мен атым Шаха, полностью имям айтпайм, білгендер білет, Шаха короткий, чтобы удобно было, да. Бүгін пятница, сағат 3:30 болды, жұмышқа шықтық, Комфорт Плюста, Яндексте іштейм, Москвада таксиде іштейм. Мен танығандарға айтып өтіп кетейін, танығандар білет. Туғандар айтады көбі, Шаха дейді, сен қырғызшаны жақсы сөйлей албайды екенсің, білбейді екенсің дегендерге айтып өтіп кетейін. Туғандар, мен бірінші ютубқа шыққанда, что мен қырғызшаны вообще білбейді. Қырғызша үйреніш өте қиын. Неге? Қырғызшада өзінше баяғындай сөздері бар. Например, мен өзбекмін, панация я өзбек, да. Қырғызшасына тұқымды жұмыртқа дейді, путты өзбекшасына аяқ дейді. Өзбекшасына аяқ дейді, қырғызшасына пут дейді. Өзбекшасына тұқым дейді, қырғызшасына жұмыртқа дейді. Өзінше баяғындай словалары бар, что бұларды өргеніш үшін өте қиын болған маған. Шу ютубқа шығып, мен айтқанда, что туғандар, ассаламу алейкум, мен қырғызшаны өргенім, мен өзбекмін, шундай қырғызша видео қылам. Менде екіті аудитория бар, что өзбектер көреді. Em келіп іштесеңіздер болады. Главное, документтер бар жоқты сақылып, документтер бар жоқты вовремя қылып, іштесеңіздер сілерге біреуін шықпайды. Конечно, документтеріңіз проблема болса, оны шығады да. Ошандай, біз іштеп отауыз жігіттер, машинаға сели аризм, ушынша сөйлеп қалдым. Мен турасын айтқанда білбейтілем да, вообще білбейтілем. Көп айтады, Шаха, сен өзі қырғыз келе оқшайды кесін деп. Бізге айырмасы жоқ. Екеуісіне ұрып кетер жігіттер. Орысша, қырғызша, өзбекша айырмасы жоқ. Ошандай келіп іштесеңіздер болады, такси жақсы еле іштесе болады. Просто 2-3 күн слабы болып қалды, а так іштесе болады. Линия шығып қойдым. Коэффициент жаңа отады. Приоритет 29 болып қалған, потому что -7. Азыр активность алып таштағанда Москвада. Москвада активность алып таштап, приоритет қылып қойды. Ошонысы жақпай айтады аз что-то. Сразу беретат қой, бұл желтый беретат қой, жігіттер. Желтый беретат, желтый. Бірінші заказды албайыз. Бірінші заказды албайыз, жігіттер. Бірінші заказды албайыз. Потому что азыр бірінші заказ линия шығып, сразу заказ беретат албайыз. Екіншісін алауыз. Желтый деген, бұл без коэффициент, по-моему, везет деген бар эле, алдын везет деген такси бар эле, ошол заказды беретат окшойт, желтый. Birinci zakaz bertat, 1.25 men. Bitter. Zakazdı aldık. Değil mi? Жұмышты bismillah başlayız gitti. Осторожно. Осторожно. 1336 сом. 1336 сом. Birinci zakaz. Birinci zakaz. Jigitler 1336 сом. Bolat. Jetet bizge. Şunысы da. Jigitler. Время обед. Sizler daha ошондой жейсиңерби? Или мен эле ошондой жейминби? Баягындай KFC, Burger King көп жебейм. Ну биз баягындай аш, шурпа, беш бармак жейбиз го, жыны тамактарды. Чото желание жок ошондой тамакка бүгүн. Баягындай азыр Burger Kingге кирдим жигиттер. Burger Kingге кирип, картошка фри. Это соленый, это сонун, это мощно. Ne değil? Buna. Sırlı soğuz.
Bir burger. Burgerdi kichine qarag'lar, kichkinekay. Ушул жетtim 389 сом, почти 400 сом акча болду. 400 сомго мен дагы 100 сом, 150 сом койсом, өзүбүз чайханалар кирип, жирный обед кылам. Неде, что-то желание жок да баягындай аш, шурпа, беш бармак, что-то желание жок ошого мындай. Такой легкий, средний, деп сразу жумушты ишти кыла беребиз да. Силер дагы жейсиңер, ушундай нерселер. Мен эле жеймби? Комментарий жазып койгулачы. Бисмилла. Этот с говядиной. Взял с говядиной. Кеттик анда мен чайды ичип кайта жумушка чыгам. Курсак тойду жигиттер. Эми не кылабыз? Бене чыгабыз. Пробка канча отат? Жетим сразу бердат го. Комфорт плюс 1.53 менен сразу бердат го. Пробка 6 балл дейт. 6 балл пробка отат, Пробка жестко. Арагла. Полный турат ғой. 6 балл пробка дейт. Заказ сразу берет го. Кеттик. 700 метрден берип коюптур. 700 метр 3 минут жол. Жакшы, нормально. 1.53 мен комфорт плюс. Акең болуп кетти, акең. Акең болуп кетти. Пропустите, пожалуйста. Бүгін туғандар. Бүгін батыл бар екен, батыл. Мына келіп бір жағады. Бүгін батыл бар екен. Таксистермен. Еще барып сілерге көрсөтөм. Қандай батыл болот, ким ютты, ким үткүздү, ким өтүлүп калды. Баягы такси Нурия, там братишкалар, тоже блогер. Короче, блогерлер батыл ойнап атат. Приздар бар екен. Кандай приздар бар? Мен кошула албай калдым, потому что ичинде жумуштар болуп калып, бара албай калдым. Өзү мен деле ойнойм деп аттым эле. Мен ойногондо биринчи орунду алат элем, смело. Смело алат элем биринчи орунду. Ошого барып силерге көрсөтөм, туугандар. Видео до конца көрүп турсаңыздар. Азыр мына заказ таштайлы. Пробка каттуу болуп атат экен, Москвада. 6 балл. Эми баштанды пробка, азыр баштанды. Эми болот. 5 километр 16 минут алып келип койдум. Пока что 712 сом. Жакшы, нормально. 5 километрге 712 сом. Сону жигиттер. Кеттик. Пока что заказ берген жок. Кийинки заказ күтөбүз. Жигиттер 4 минут 611 сом. Өтө сонун заказ. Ушундай заказдар болсо, мындай иштегин келет го дагы бир заказ берген. Комфортты жагып койдум. Комфорт плюстө отуруп калсаң күтүп калтам. Ошого комфортты жагып койдум. Коэффициент жакшы эле жанып атат. Комфорт стоит, жаксаң боло берет. Если коэффициент жок, иш слабо болсо, ошондо комфорт плюс менен аласың го. А так коэффициент жанып атат, карагыла мына. Комфортты жаксаң деле экөө бирдей эле болуп калат сенас. Пробка болот, пробка. Азыр 9 минут дейби, түшүнбөй калдым мен. 9 минут дейби, туугандар. Кеттик. Короче, туугандар, Мытышыга келип калдым. Азыр Мытышыга заказ алып келдим, мына карагыла. Комфорты жаксаң ушундай да. 940 25 минут алып келиптим, почти 1000 сом. Жаксаң сразу берет го. Мытыша, Люберс, Жуковка, Риетов, кеттиң да, экономды клиенттери да комфорт.
А если комфорт плюс болса, это другой вопрос. Ошон үчүн көп жерде жаккым келбейт да комфорт. МТШда эми мына Шереметке жагып койдум жигиттер. Домойда. Шеремет как раз нормальный күйөт. Комфорт плюс калтырып койдум Шереметке. Шереметке барып, бир жиный заказ менен кайтабыз. Күтөбүз анда заказды. Nerede batıl болуп тур. Машинага карасаңар. Полный бизнес, комфорт плюс, эконом, элит. Сейчас тогда будем Балдарны. объявлять победителя по очереди. И я тоже ваше число. Да. Друзья, вы готовы? Все, начинаю объявлять. На второе место дарим вот полный набор для автомобилей. Самый навороченный, самый такой хороший. А там внутри что есть? Да, стоимостью где-то вот около 20 тысяч. Серьезно? Ал мекені зүкам. Набор водителей. Да. Там есть? Набор Там- водителей, набор Давайте вы сразу посмотрим. Да, интересно будет. О. Да, да. Экинчи орын, үчүнчү орын. Az birinci orun. Мынау биринчи орунга, а? Бул не камера экен. Биринчи орунга бу, а? Жоқ, бұл үчүнчү орын. Үчүнчү орун Үчүнчү экен. место, Бул комфорт. үчүнчү место. Комфорт ұтып алды. Мынанын ичинде. Экинчи место. Братан, поздравляю. Братан, Экинчи место. я знал, что бизнес не подведете. Хотя бы один месяц из нашего штата. Оюн кандай болду? Жакшы болду. Бирок башында утуп калсам керек деп ойлодум эле. Башындабы? Неге дегенде арендасы эле 13 000 болуп кетет. Сиздики. Ошо аренда Туғандар, еще, кымбат болгон үчүн. чтобы вы понимали, біз заработок көрсөтпөй атабыз. Биринчи орын, экинчи орын депчи. Эгер өтө интерес кылгандар болсо, мына, мына жерде бар да, просто буну айтпайбыз. Так как өзүңөр билесиңер да, азыркы учурда заработок айтпагыла, анттиңер, минттиңер болуп атат. Ошон үчүн биз заработокду айтпай эле мындай эле эсептеп коюп атабыз. Братан, өзүңүзгө көрсөтүп коюшу мүмкүн. Вдруг интерес кылып калгандар үчүн муну билип алың, братан. Серьезно? Я же говорил, братан. Досым, я еще раз поздравляю тебя. Көрсөтпөйм. Туугандар, мынанда өтө чоң сума бар мында. Элит, Майбах. Тариф элит, Майбах. Көрсөтүп кой, Майбах, Нурияның машинасы. Бул Нурия иштеген акчасын көрмөй жиноп калдым азыр. Эртең ариза тапшырам. Элит бизнес кылсам. А так молодец, красавица. Досым, анан бизнес класс дагы неплохо, братан. Бизнес класстын суммасын дагы көрүп коюң, братан. Нормально же. Мен оюмча нормально. Бизнес класс мынаки. Мынау мынау. Братан, бунуку мына эң аз ушул болуп калган. Өзүнө иштегенби? Пример утулуп калган, туугандар. Тариф пример прям на нуле. Машина новая 24-го года, Ну, братан. Нурия, понимаешь, уже С опытом? Да, с опытом, знает, что, как. Ну, уже опыт есть, да, поэтому. Так что ошондой, туугандар. Үчүнчү орун комфорт алып койду. 1, 2, 3 комфорт. Комфорт братишке нормально иштеп коюптур. Молодец. Да, комфорттун ценасын көрсөңүз. Мына карасаңыз. Экинчи Мо бизнестен көрө болгону миң эле аз иштеп койгон. Туугандар, комфорт деген, комфорт дегенде комфорт плюс эмес, бул просто комфорт, жөн эле комфорт. Жили, Билесиң, колурай. комфорт менен эконом, комфорт плюс үчөө бирдей эле акча иштейт өзү. Просто ну, айтам го, бизнеске өтүп атканда да ойлонуп өтүш керек да, туурабы? Бизнесте ham комфорт плюс менен бирдей эле акча табасың. Мына көрдүм да, комфорт менен бизнес акчасы бирдей экен. Ооба. Бирдей, даже комфорт плюс мындан көп иштеген. Комфорт плюс аз иштеген. Жок, именно мен ушу бизнестен көп иштегенмин бүгүн. Бүгүнбү? Ооба. Ушу бизнес. Не, мы тут чистыми считаем, братан. Себе в карман. Да, в себе карман. Грязный. Грязный вот так вот, братан. Мо грязный көрүп өзүңүзгө кетип калбаң, братан. Мына. Не, ты элит показываешь, комфорт плюс көрсөт. Комфорт плюс. Бизнес. Бизнес? Да, с грязным. Ну, то же самое? То же самое заработал. Не, а так мен постоянно айтам, иштейм деген адамга любое время иш бар. Эконом болобу, бизнес болобу. Конечно. Айырмасы жок. Бирок элитке жетпейт экен да, көрдүңүзбү? Берекесин берсин. О, берекесин берсин. Биз түгөдүк досум. Берекем калмады деп ошондой туугандар. Братан, Бeraver. силерге көрсөтүп болорго. И он обрадовался, что просто нашли телефон.
И поэтому он это перевел это 50 тысяч. Я даже за неделю столько не заработаю, друзья. Жигиттер 1 saat 40 minut 4000 сом клиенттер хуже клиенттер. Короче, кайсыл жерге келип калдым айтайын жигиттер. Минск дейт, Москва. Внуковадан алдым эле мына. Внуковадан алдым. Внуковадан 80 километр. Мына дегенде мындай дейт. Бул жерде комфорт плюс иштебейт экен жигиттер. Только комфорт иштейт экен. Комфорт плюс иштебейт экен. Жакшы комфорт иштейт экен. Билбейм, 4000ге келдим жигиттер. Стоит, не стоит. Сами смотрите. А так сонун жерлер экен, мощный жерлер, мындай природа. Кыргызстанда жүргөндө жүрөсүң го. Өзү Москвада жүрө бербей такси этипчи. Хотя бы bir ayda bir мынантип дани заказда утуруш керек. За город там 100 км, 150 км. Мындай чыгып, не дейт? Көрөсүң да мынандай айылдарды, свежий природа, өтө сонун жерлер экен. Мага жакты нелерчи. Азыр машинамды коюп кетип аланчы жигиттер, саат деле 7:30 болуп кетти. Кечесин иштеп, мойкада кылбадым. И силерге полностью тарта албаганмын. Саат 7 болуп кетти, короче. Келип калдым. Эми мынерден кетип калыш керек экен. Эконом болобу, комфорт болобу, комфорт плюс иштебейт экен, только комфорт иштейт экен. 4000ге келдикпи? Обратно дагы бир 3,5-4ге кетип калсак сонун болот да жигиттер. А так мощный жерлер экен нелерчи карасак. Карагыла жигиттер, өтө мощный экен. Карагыла мына сказка дейт, бул сказка. Мынантип молоко сатат баягындай. Чистый молоко. Мына карагыла. Өтө сонун жерлер экен. Мага жакты мына. Природа, тиякта свадьба болуп атат. Тиякта свадьба болуп атат. Короче, бул жерде жигиттер Яндекс жок го, Мынандай таксилер бар экен, карасаң. Яндекс машина жок. Бир эле мен жүрөм окшойт. Вообще Яндексти көрбөдүм. Эми самойка бар экен бул жерде. Полный природа экен, жигиттер, карагыла, полный природа. Мына карасаң, сказка. Просто отличная природа, да? Красиво выглядит. Самомойка издейин, самомойка. Кайсыл жерде самомойка бар экен? Яндекс көрбөйм жигиттер, Яндекс. Машина жок го, Яндекс машина. Карагыла, бир эле өзүм жүрөм окшойт бул. Обнинскта. Билбейм эмчи, мына карасаңар жигиттер өтө мощный экен, Мага ушундай природа жагат да. Айылда жүргөндөй болосун. Карагыла. Москвада жүрүп каша, кипиш, все время пробки, все время камера, адамдар. Китай город болуп кетет го Москва. Мына карагыла, адам жок, Сонун маза. Яндекс такси көрбөйсүң, карагыла. Бир өзүм жүрөм Яндекс такси. Яндекс машина көрбөйсүң жигиттер. Мына Кыргызстанда айылда жүргөндө болосуң. Карагыла өтө сонун, Бар жок зеленый. Өтө мощный экен. Короче, камерага айтып түшүндүрө албайм. Жигиттер, ушундай жерлер келип тургула, анчамчы бир айда бир данный поездка алып, ушундай жерлерге таштап, мындай айланып, көрүп, природа кичине, мына башың кичине дам алат да жигиттер, мындай айтканда. Москвада жүрүп зерикесиң го, пробка, камера, баягындай. Мына карагыла, өтө сонун, бирөөнүн иши жок го, Яндекс машина көрбөйсүң жигиттер. Бизге болсо 700 метр самомойка. Баягындай 20 этажный, 30 этажный Москва Сити жок, карагыла, бар жок, эски нерселер. Полный зеленый.
Заправка кылып алайын жигиттер, 2000 сом дейт. Машина мойка кылып чыктым. Таптаза. Карагыла. Таптаза, мощно. Таптаза жигиттер. Жаңа кылып койдум. Азыр 2000 сом заправка кылабыз. Анан кетип калабыз бул жерден. Заказ алдым. Миң сом кылдык, 38, почти 39 литр. Почти 39 литр. О, бисмиллах. Тайчак. 34, 30 канча дедим? 2000 сом, короче, 641 километр дейт. Эми жигиттер Яндекске киребиз. Кетип калабыз, а? Бул жактардан алыс жерлерге кетип калабыз. Москвага кетип калыш керек, тезирээк. Бул жерде түргөндүн пайдасы чок. Азыр көрөйүнчү приложениеден Яндекский клиентский приложение канча болот экен, а? Силер менен чогуу көрөбүз жигиттер, карап тургула. Азыр клиентский приложениеге киребиз. Мынан өзгөрүп калыптыр Яндекс Го. Так, эмне не дейт экен? Мына биз турабыз. Эми Внукова көрөйүн жигиттер. Внукова 71 канча километр дейт. Эконом 3000 экен жигиттер. Комфорт экен бул. Комфорт 3000, эконом айырмасы 200 сом айырма бар экен. Комфорт плюс жок экен. Так. Детский канча экен? Детский 3000 экен. 3000 нормальный жигиттер, кетип калабыз. Эми мындай кылабыз, карагыла. Домойду басабыз жигиттер. Конечно, меники Внуковода турат, көрүп атсаңар, 81 км, 1 саат 12 минут мына. Внуковода турат. Көрдүңөр? Бисмилла деп туруп, жигиттер мындай басабыз. Кудай калса кетип калсак жакшы болот ушул жерден. Карагыла, оплата наличными по карте. Только комфорт жагып коюм, кичине күтөйүнчү комфорт менен. Рейтинг жигиттер пока что 488. Секин эми көтөлүп атат жигиттер. Только Москвага кетебиз. Бул жерде болсо мелочевка болуп кетет. Кичине эс алайлы, машинада отуруп. Что-то погода не то. Короче, Внукова 1 саат жетип барат экенмин да. 3000 сом нормальный жигиттер, сон болуп калат эле. 4000 келдим, 3000 кетем, ошо сон болот. Күтөбүз заказ. Да, туугандар, заказ кармадым. Спустя 1,5 часа туугандар, 1,5 саат күттүм. Домой түгөнүп, акыры по деламды жактым эле. 1,5 саат отурдум эле, по делам менен заказ берди го. Азыр көрсөтөм мына. 600 метрден берди. Район мына карагыла. 90 километр. Общий Внуканы алдыга берди. Как раз Внукова берди жигиттер. 1 саат 57 минут. 1 саат 57 минут, а? 2 саатта таштайт экен клиент. А мына жерде 1,5 саат күттүм жигиттер. Заказ бербей койду да, не кылайын? Заказ бербей койду да. 1,5 саат отурдум, Азыр ушу заказ таштайбыз, кудай калса. Таштап Внуковага кирип, Внуковадан бир заказ алып секин кетебиз. Домой спать. Зың спать кылабыз жигиттер. Жакшы берип калды, бербесе не кылат элем, пустой айдайт элем. Азыр жигиттер
1,5 saat отырған болсам деле хорошо заказ беріп қалды ғой. Бербегенде пустой айтайт элем, эми кетем деп ойлоп жүрдүм эле, бир азыр да бир 10-15 мүнөт отурам, кетип калам дедим эле, жакшы Кудайым өзү берип калды. Так, машина таза жигиттер. Машина заряженный. Ким чыгат экен, келип калдым уже мына. Ким чыгат экен точно билбейм. Бар жок тазалап койгон, кудай алса. Машина заряженный. На местный басабыз, наличию. Оплата по карте жигиттер. Оплата по карте. 97 километр. 97 километр. 1 saat 57 minut. Почти 2 saat. Клиент менен зерикип кетем, о 2 saat азыр жүрүп. Ишкылып жакшы клиент. Да, жигиттер 2 saat болуп кетти. О, сенас интересно отабы эң кызыгы. Шака канча болду айтпайсыңбы дегендерге жигиттер, сенасын айтайын. 2 saat болуп кетти. Мындан арагыла. 3300 сом жигиттер. 3300 сом дейт. Капек болуп кетти го 2 saatта. 2 saatта 3300 сом жигиттер. Москвага келип алдым, Москвага.